सुभद्रा शक्ति पारंपरिक खाद्य प्रतियोगिता अनुष्ठित। ब्लॉक स्तरीय सुभद्रा शक्ति पारंपरिक खाद्य प्रतियोगिता नूतन टाउन हॉल सोनपुर जिला सुवर्णपुर में अनुष्ठित होता। यह कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि एडीएम आंजेलिना प्रधान और एडीएम राजेंद्र माझी, सम्मानित सीडीओ सीयूएम ईओ सार सुवर्णपुर, सीडीएमओ सुवर्णपुर, डीपीओ सुवर्णपुर, सम्मानित वीडीओ सोनपुर, तहसीलदार सोनपुर, सीडीपीओ सोनपुर, एई सोनपुर ब्लॉक, डब्ल्यूईओ, एमआई, वीएसएसओ, बीपीसी मिशन शक्ति, बीपीएसीए मिशन शक्ति, बीएलसी ओएलएम सोनपुर, समस्त ब्लॉक और आईसीडीएस कर्मचारी, अग्निशम और मेडिकल कर्मचारी, स्वयं सहायक गोष्ठी महासंघ नेतृवृंद एवं ब्लॉक अंतर्गत एसएचजी सदस्य माने उपस्थित थिले। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମା ଜଗଦମ୍ବା ଏସଏଚଜି ବୈଦ୍ୟନାଥ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର, ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଏସଏଚଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ମୋଟ 17 ଗୋଟି ଏସଏଚଜି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଜନଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନଃଜୀବନ କରିବା। ଜନଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବା। ଏହି ଉଦ୍ୟମ ମହିଳା ଏସଏଚଜି ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଉତ୍କଳର ସୁସ୍ୱାଦୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମାଦ ନ୍ୟୁଜ।